Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenza kanjalo like ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumors kuyona-ke i-Betway Premiership. Kule video yamanje ngulethele-ke ama-target e-Orlando Pirates so far. I-Orlando Pirates kubikwa ukuthi-ke njengamanje imisele ukuthi-ke iqinise kakhulu kwi-defensive midfielder. So i-Orlando Pirates-ke kunabadlali-ke abathathu njengamanje-ke engizokwethulela bona njengamanje okuyibona abadlali abahamba phambili ukuthi-ke i-Orlando Pirates izobasayina makushaya-ke isikhathi sewindi lama-transfers ngoJuly. Umdlali we-Golden Arrows, umdlali-ke oyi-defensive midfielder laphaya u-Isaac Cisse, impela-ke kubikwa ukuthi-ke i-Orlando Pirates lo mdlali ukwi-target list yawo-ke amabhakabhaka. Omunye umdlali-ke futhi-ke uyena-ke laphana u-Ibrahim Baines ogijima-ke laphaya kwiqembu iMarumo Gallants. Lo mdlali-ke wokudabuka eBurkina Faso kubekwa ukuthi i-Orlando Pirates naye ungomunye-ke wabadlali efisa ukuthi-ke izobhalansisa kuyona-ke i-defensive midfielder kuzona-ke ezimnyama, bese kuthi-ke omunye umdlali-ke uyena-ke umthetheleli Mthiyane ogijima-ke kwiqembu iStellenbosch FC, naye-ke futhi ungenye yama-target e-Orlando Pirates. Impela abayishwashwathayo noma-ke imithombo esondelene kakhulu ne-Orlando Pirates iyaqinisekisa ukuthi-ke amathuba maningi ukuthi-ke i-Orlando Pirates-ke labadlali ibasayinise bobathathu. Like ivideo, subscribe kwi-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona ngilethele-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ivideo yethu asibambe la, nisale kahle.